Polaskom u vrtić vaše dete prvi put izlazi iz jedne sredine u kojoj se osjeća vrlo sigurno, opušteno, sa puno poverenja i pravi prvi veliki korak u procesu osamostaljivanja. Polazak u vrtić predstavlja veliku promenu u životu deteta i čitave porodice. Novo poglavlje u kojem se dete, možda prvi put odvoje na duže vreme od roditelja, susreće s brojnim novim ljudima, novim prostorom i novim situacijama. Sedi žaba sama na listu lokvanja. Vidi, ajde. A zajko ga sunča, tieto se zakanja. Da novine čita, to vam slika kaže. A ne može da nađe, to još i kaže. Mene su primili u stariju jaslenu grupu da se družim malo sa drugarima ovoga jutra i sada ćemo popričati sa Gogom prvo kako se izdržava u ovoj jaslenoj grupi i kako ih vi prosto obučavate da se osamostale za život. Pa veoma lepo. Prvo, najlakše je raditi sa decom, jer deca su iskrena i kod dece nema glume, ili vas vole ili vas ne vole. Kako ide to razdvajanje kada roditelji ostavljaju decu? Pretpostavljam da ima plač. Ima. Pa mi se negde trudimo, pošto uopšte ta adaptacija je jedan od najvažnijih događaja u detetovom životu, jer to je neki prvi korak u njihovom osamostaljivanju. To zna da bude bolno, ne samo za dete, već i za roditelje. I onda mi im negde u samom početku dajemo dosta saveta, dobronamernih i nekih korisnih informacija kako da negde što lakše prebrode taj adaptacioni period i da se što pre naviknu na prve dane boravka deteta u vrtiću. Čak dozvoljavamo i ukoliko roditelji izraze želju da borave recimo u sobi sa detetom, jer negde se trudimo, prosto smatramo da nema potrebe da izlažemo dete nekom beskrajnom i bespotrebnom plakanju i negodovanju, zato što oni u svoje roditelje trenutno imaju najviše poverenja, a mi tek to poverenje treba da pridobijemo. Ja mislim da ste sada imali prvi intervju od ove male dame. Jeste. Kako se zoveš? Alena. A kako se prezivaš? Kako bi se polazak u vrtić detetu i porodici učinio što prijatnijim, stručna služba vrtića, koja se najčešće sastoji od pedagoga, psihologa, glavne sestre i defektologa, nastoji pri upoznavanju roditeljima dati što više informacija o raznim aspektima života u vrtiću. Mlađe jaslene grupe imaju sve te sportske aktivnosti, fizičke aktivnosti vezane za kretanje, kotrljanje i ostale oblike kretanja u svojim sobama, pošto su jako mali da bi menjali, adaptiraju se na prostor, a starije jaslene grupe odlaze u fiskulturnu salu i tamo rade ono što je prilagođeno njihovom uzrastu. A evo i najmlađe devojčice Tese, koja je na privikavanju u jaslenoj grupi. Ona ima samo 14 meseci, ali njene okice i osme govore više od 1000 reči kako se ona snalazi u novonastaloj situaciji. Sa adaptacijom lepo napredujemo. Na početku je bilo i suza i plakanja i što je sve normalno, ali kako vreme odmiče, devojčica sve bolje prihvata i vrtić i medicinske sestre koje se brinu o njima i mislim da će do kraja sve lepo da bude. Bilo je jako stresno i za mene i za dete, međutim, evo godinu dana kako idem u vrtić i sada obožava da ide. Uvek mladim majkama preporučujem da daju decu u vrtić, jer je to najlepše mesto gde oni mogu da provedu vreme. Šareniću, hodi meni amo. Lepo vreme beše. Kako reče onim mališama malo pre, mama daje krva, tata radi u Beogradu. Radi u Beogradu. Eto, na pitanje šta mu rade roditelji.